Pej kumno keren Hurricane hasya benekun Persia ke England ke Argentina. Bat menta kemit don ke jingong baka France kadon ke jingkermen. Hadu kumba 10% ban penlim ya ke Spain ha ke semifinal. Ke England ke sekun Persia ke Argentina ha ke semifinal lasai kemit kat santrik. Bat hasya kene ke jingnikai tungnya pej. Ba kumno Hurricane Ukraine ha kene ke ji kendu Persia ke England bar ke Argentina ha ke semifinal. Namar Messi ula keren da ke baong bakat no kalong ke basngo kerpang pan yo ya kendu Persia ke England namar kadang dairu kesin ke beningkong jong Messi nagamta ke Argentina balekun Persia ke England. Ha ka ba Messi ula penpau ba kadai ke basngo kerpang tam ha ke jing im jong u watla wayo badmi madan nagamta ke Argentina Persia bun teli kiri ha ke pertai andre umpat yo pan mi madan nagamta ke Argentina Persia ya ke England. Kabadairu artat ke jinekai ke donkam ha ke semifinal ha ke World Cup arajar arpun riu. Bat ha ba ke Argentina ke kenmauru ya ke quarter final na dus nem kat krespa prapun riu. Ha ba ke Argentina ha ke jingelam jong Maradona klap penlimno ya ke England da arla weko. Kum taruna kaliang jong Hurricane hasya ba ke England kan sikun Persia ke Argentina lasai kemit pelapen pauru ya kini kentin da ke baong. Ke England ke sekun Persia ya ke Argentina ha ke semifinal. Henry ke jingyale jongi kadai baik Persia ya ke Argentina omdai Persia ya Messi. Ngitip bau Messi udon ha kata ke high quality ke bang ngimla ban yanujor batu. Henry ke ni ke semifinal menta kadai ke jingyale kadai ke jingkun ke England Persia ya ke Argentina omdai ke jingkun jongi Persia ya Messi. Kane kade ke jingkran ke bas tenat nau rang leka jong ke England ke tau Hurricane. Kaba kwa ban penpau lane kwa ban keren ai Persia ya Messi. Da kaba ong penban ba ke jing lekai menta kade Persia ke Argentina omdai bangni penkre Persia ya Messi. Kumta ke jing lekai ke semifinal ke baar lasai kemit kan sekam itenat susu pane ke jing lekai menta kemit hap deng ke Spain Persia ya ke France. Nang ta ka don ka jingong ha ka ba ka France menta kemit ha ka semifinal Persia ke Spain. Ke France ka don ya ke jingkermen hadu kumpa 10% banla ban penlim ya ke Spain. Watla ka Spain kla penlim hagi artli ki semifinal ki jinglekai ki badon kam Persia ya ke France. Ladakanlah pan penlim sa menta kemit ya ke France ha ka ka semifinal jong ka World Cup. Kumta laisin lewat haki semifinal ki jinekai ke don kamtam ke Spain ke pelim ya ke France. Henry menta usnem arajar apun ripat kalong dakongpong haba ke jingkermen jong ke France menta kadai hadu kumba 10% kumba don kibala kam don kibala ongru baka France kan job menta gemit ya ke Spain. Henry ngemla betip bat ngemla bet ong lupa kadba ke jilekai kampas tang kadba ke jilekai kampar kut namar karai ke bakut hi kadai Hamadan. Kumta la job ke Spain lane wala job ke France ha kadai ke semifinal. Na kaling jong Messi un sayo ban jilekai Persia yau Lamine Yamal lane Persia yau Kylian Mbappe. Wat lada jabak Argentina kan limno ha ke semifinal. Kumta kelak bani kendu Persia ke third place Persia ke Spain lane Persia ke France. Kum juru lada jabak Argentina kan poi final kumta haka final kelak bani kendu Persia ke Spain lane ke France. Kumta Messi na lor ke semifinal lasai kemit Persia ke England un sayoru pan yelekai Persia yau Yamal lane yau Kylian Mbappe hakane ke World Cup. Kublai Shibun.